A sada je na redu prva nagrada, a to je besplatna školska godina, odnosno ceo jedan kurs u studiju Akademija. Jer se slažeš da Anja izlači ovog puta, prošle godine si? Evo jedan pravi kavaljer. Aplauz prvo za kavaljera, pa onda izlačimo nagradu. Hajde, Anja. Bravo! Besplatan kurs u studiju Akademija dobio je naš dugogodišnji polaznik Ignja Uroš. Čestitamo Urošu. I sada su na redu učenici 4. i 5. razreda.